Oh, Odi. Odi pon. Odi pon. Enten Odi, Odi, Odi. 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 Cek, cek, cek. Nah, Odi pon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad ibni Abdillah al-miftahi babi rahmatillah al-qaimi bihuquqillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Ashabal fadila was samaha, para alim, para ulama, para masyayikh, kong langkong guru batan kaula ajunan sataja, fadilat syekh, fadilat al-mukarram Kiai Haji Muslih Adnan, mudirul ma'had Nahdlatul Ta'limiyah, wa yalihi ajunan fadilatal muwaqqar Kiai Haji Ahmad Sa'adud Darain, wa yalihi ajunan fadilatal mukarram Kiai Haji Ahmad Hashim, dan setuju para majlis keluarga pondok pesantren Nahdlatul Ta'limiyah Syabtina Amul Ja'aki terhormati. Tak kalib setuju para dewan asatid pondok pesantren enengkak dinto tempat Syabtina Amul Ja'aki terbanggakan segenap setuju para jamaah muslimin muslimat rahimana wa as'adakumullah. Alhamdulillah, kaula ajunan sateja saat mangkin kasokanin sarang Allah, paringi kekuatan sarang Allah, kaangkuy akompol, kaangkuy along polong asarang eneng kak dinto tempat, kalaban arpen akompol kaula ajunan, along polong kaula ajunan sateja eneng kak dinto tempat teti sebab pagi terus apolong apole sampai ke swarga epon Allah. Para rabu, para jamaah, para tantretan santri Syabtina Amul Ja'akin,
Alhamdulillah, ternyata kaula ajunan seteja sareng Allah sampai mangken ki terus umur paringi depak dek kesetong bulan seekocak bulan keng ternyata sedi gadang-gadang malam setong bulan Recep ternyata tepak kedeki malam je malam kare asep sap kapi bode se bocah bode se andi mal amalan se bocah luar bebena ata bodoh mal amalan se bocah nep nyepeh nang bi katibi khoso atub kabara aleng leng apoter se anya matasbih akabbi beca se anya malesan pah kapan depak kakul telok langsung pada sami asahur kafi apa asa enang tanggal situng Recep kulakku pas bade info Recep deki malam cuma no problem, gak apa-apa. Amaliyah yang kita kerjakan semalam itu bernilai, tetap nilainya nilai ibadah. Kengkun karo tebuna para ulama, utamanya Syekh Al-Qutbur Rabbani Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadiril Jilani At-Tabwaki, bila orang jiri depak de ke bulan Recep sedim dari awal bulan Recep kan tos sampai akhir Recep jeria rahmat Allah perpaan bercucuran epa akili bi Allah pengaporan Allah perpaan buka seberleber enang bulan Recep jeria sampai kebelesna Allah potoron sasapos saan tak tos potos bulan Recep sejeria saing kena debuna para ulama mun pondepa masuk ke bulan Recep ada amaliyah yang memang diperuntukkan emaus utamanya enang bulan Recep, diantaranya apa bila depak ke kulaku bagian sepo setandi kegiatan pakon maus istighfar muncak sak bisa sayyidul istighfar. Setiap bulan ni kebede setong bulan seteti raja. Engak malaikat, setiap malaikat bede setong malaikat seteti raja. Ekocak malaikat jib enang bulan raja na bulan bede bulan bro Ramadan enang areh dalam satu minggu raja na bede enang areh enang istighfar ni kebede raja na kia ekoca sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi
sepo-sepo tak apal gula ustad, tak apal abdi nalora, tak napa meskipun mau seistighfar sedek pendek, tak napa. Astaghfirullahalazim. Oh tabu astaghfirullahalazim min kulli dzambin wa atubu. Tak apal ca Arab raja matura. Sapora ya Allah, sapora ya Allah. Mun sepo-sepo sebok lambek ora Allah, ora Allah. Tanah. Muka-muka ki apa sampai entes depak ke bulan Ramadan kafi. Bismillahirrahmanirrahim. Gula nerosakina maus kitab fe. Karena makin gula tak acara mah. Hadis enang nomor 143. Gula mata bureng mangken beni rabun ke mata tetimbian mangken maki genteng maki ratin rabun mata gula teh maki arba'un man u'tiyahunna faqad u'tiya khairat dunya wal akhirati. Arba'un beda empat man eka andi orang u'tiyahunna man orang u'tiyahunna sepekal ebri pasiraman hunna dak kasempak kak dinto faqat maka ongku u'tiya pekal eparengin pasiraman khairat dunya wal akhirati dak kakapakusan dunya sampai ke akhirat. Beda empat sekak dimemun empak kak dinto eka oleh bi kaula ajunan wahai teman-teman santri, wahai ibunda dan bapak kanda dan para anakonda, empak kak dinto kor eka andi aneka maka gula benempian bekal eparengin kebagusan kesenangan benikun karo enang tunya tapi sampai kesenangan pagi enang dalam akhir. Karena terkadang orang terlena, tertipu, merasa aben pulan seenang tunya le eparengin nyaman bi pangeran, eparengin sepak odin bi pangeran, mereka tertipu cek bekal kebede kehidupan boleh pagi. Saengkene se Arab de remah muncul sak bisa nang dunya nyaman nang akhirat padanya. Napaan sempak kak dintolora semun eka oleh bekal oleh kesenangan dunya akhirat. Pertama lisanun dzakirun wa qalbun syakirun wa badanun 'alal bala'i sabirun wa zaujatun la tabghihi khaufan. Beni khaufan nikah khaunan wa zaujatun la tabghihi khaunan fi nafsiha wa la malihi. Sempak kadin to apa? Pertama lisanun zakirun lesan semalolo beca adik kerda ka Allah asolawat ka Rasulullah. Bahkan mangken ni kerecep biasa deki identik mon enang gula kan termasuk tokang pidato serok norok bebeng junior. Nika pun masuk ada ke bulan pasaran. Pasaran apa biasanya? Pasaran acara nah Isra wal Bigule kabala. Ternyata langit ini kepada senapa lapis? Sepaling mande ekoca sama id dunia seekoca
napa kasa Baitul Maqdis jadi masjid kana. Baitul Izzah ni ke langit paling manda. Le se paling tinggi langit nomor beto ekocak Baitul malah Baitul Maqdis malolo din bu Andre. Baitul As. Jadi mulai nama Baitul As jadi bu. Baitul dai baca yo. Wat-tur wa kitabim mastur fi rakim mansyur wal baitil kini ke langit petok Baitul Ma'mur enang langit petok iat tesapole deki ketika Rasulullah onggo boleh malaikat ni kata habis sesengat lagi Jibril ni kak Nabi gulakan kan toki gula tak bisa ngataraki pole ke atas deki berisai kocak Sidratul Muntaha tak bisa gula Nabi nikah karo ajunan boy abdi nukun karo bisa ngataraki kan kanto malolo ongke Nabi ke langit peng belu sampai pole depak ke langit peng belu ongke katasen pole ke langit peng sanga eneng langit peng sanga nikah pas ekocak Al-Lauhil Mahfud eneng Lauhil Mahfud Nabi tak kerjat terkaget gara-gara berdesetong makhluk ke Allah se makhluk ke Allah kak dinto tenggelam karam di dalam cahaya karam di dalam nur saengkena debuna Rasulullah siapa rote ya arwah jin apa malaikat apa manusia mak pas bisa lero makhluk ngilem enang dalam cahaya lero ternyata berdebu sedepak dek ke Nabi Muhammad kak disa Nabi perumpamaan dari umat ajunan lam yazal lisanuhu ratban bidzikrillahi azza wa jalla kak disa perumpamaan dari umat ajunan selesana tak apot otabe tak tapot na bagi tak libur melolo beca repenarena sapen bektona neng sampai kesibuk na lesan melolo beca kalaban adikir engak dek ke Allah subhanahu kini ko umat ajunan Nabi munikir pikir malaikat Jibril tak depak sampai ke langit peng sanga umat Nabi diparingi perumpamaan depak ke langit peng sanga tekian ben bagian malaikat bagian saya ni kara ya sele sana ejeg sereponarena kuan ngak nikah gula nyambi nikah pulan gula paring contoh gula biasa tak nyambi nikah nikah gula parang betul seponarena kuan kau borok ke timur keng bian muntara laku tau sabi kebian tuh misalnya bian alaku ya sar pasar bede nang toko bian pas bukan berempere bukus empon jada nikah kenikah akan menimbulkan prasangka saya tak bagus kau dari orang lain wak lah kebi malolo atukon ke dia marolah udah kalau sabiasa lekadin to parabu mangkana anak pagi makin nikah terbuna kiai beliau juga kadang matur ngak nikah amalan paling gampang paling sepak enang akhir zaman rekun karori lho dikir ben pamausen solawat beliau ahli solawat ke muslim ahli solawat lepas kini kebetek pun tahu sambian minta malamalan anu gula teroma ca malamalan hizib nikah anu nikah udah bon ngalak sede pendek saya penting istiqomah selebur bagian serah bagian orang-orang ahli tarekat semu'tabarah enggak tarekat Naksabandiyah Samaniyah Tijaniyah Qadiriyah nyaman reponarin lesana menurut saya mulai teka-taki
Gula pengikut keng gula tak bisa pas engareng orang kasa. Gula pengikut dari Naksabandia Mudhariyah amursid ke Sempal ke Ja'far bin Abdul Wahid. Terus kan ika. Repona arena saya teka-teki apa dia pun sobung karo. Allah 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 Allah. Are bagian saya watawah. Bagian saya koban-ban, bagian saya nyari ilmu perpan ngaji. Tahu sahabatnya adikir ngaji bagian sepo Allah Allah karo kenikah saya bicara nang Naksabendi nggak kenikah karo sampai berdesetong cerita kan Naksabendi ini deki pusatnya anapa mai kocak Naksabendi ya wolana pelopor pertama negadin to Syekh Muhammad Bahauddin An-Naksabendi andi kurunya mana Syekh Amiril Kulala andi kurunya mana Syekh Babas Samasi terus sampai depak kertas Syekh Ali Ar-Ramitani terus Arif Ariwakri Syekh Abdul Khaliq Al-Wujdawani sampai Syekh Abi Yaqub Yusuf Al-Hamadani sampai Syekh Abi Ali Al-Farmadi Abil Hasan Al-Hurqani sampai Abi Yazid Al-Bustami sampai depak ke Nabi Muhammad deki sampai depak ke Malaikat Jibril Allahumma sholli ala Muhammad. Banyak kisah-kisah orang ahli dikir ni kesetek pakai kecewa bi pangeran buktinya serah gula mirang cover kisah Kak Dinto dari orang-orang ketika ata cerita kuru-kuruna ban gula mirang salah satu mursyid dari Thariqah Naksabendi ke Sempal Aban ke Ja'far Kak Dinto ketika wafat ternyata seekor cak nih kenapa nih gini tek nih guys saya gedek dek jantung le nih ke abak ke wahid Kak Dinto beliau ketika wafat nih ke pakun dah bun nadi nih kelamate beten ampun la sobung nafas ampun la sobung keng nih ke pakun tek 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 can dokter selain ini gimana kiai ini badannya sudah wafat cuma ininya kok masih berdenyut ya pada bunda ke Ja'far apa mun adan to saaba tek kejeria jantung ngedetak jantung ngejeria ambu dan to saki sampai 40 hari baru jadi bisa ambu arapa mata ambu polana la terbiasa re benarena nakataki dak kalatifatul qalbina Allah 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 benarin teti tekala puten lemate ni kelapakun cekak pakun duk 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 ye manteren nagula benembian mun sabiasa misalnya surur ki odin biasa ape sowan malola ke oreng kapan lemate aduh arapa mak pero colok dah surur ya paperon bi malaikat cok tadi bener orang seicak aku cain tere paring na selamat kapi amin Allahumma le kisah-kisah yang wali ini banyak nggak kenika perarabu keng gule saya paling kembung berde salah setong kiai nyaman ke hafid ebek to papangkian bani hadu bani ruham eneng berpajung mun tak salah esu menak sapon ke hafid ni ke dari Jember dari Suger acara tesetong orang wali nika kapan lah tada umur ternyata napa dah buna kapan bodoh nika lemate ternyata abu disetong saya tak mate kak arwana odi mereneng gula muncau tapok colon gula tekum dan bode video nak nika debu nak hafid gula taoning nika kisah nyata napa tunging nika taoning Lekak dinto para Buddha wafat kengrian naodi sampai gula dari sekian macam kisah-kisah orang wali gula karoni kesekal ngel tak lemar sampai emangkin ketika pandi nabi orang ini kata kerjot ke pirang orang abu dah orang madin kiai mata mati riana pak kunjek ke dia ternyata setelah ditelusuri telusuri pak kun tak mati pero tak mati teket tak mati
telah terjadi apa dia buna? Masyarakat pasrah kapi. Tikanin nyai. Tikanin nyai pas. Bisa tukang mandi ini. Tikanin nyai. Tikanin nyai seperpan bede telem sebireng orang perpane bacain burda. Amin tadzakuriji. Karena macain burda ni ke macain ka sekamusibaan beni bacain ka mayit jo. Bacain kanya amin tadzakuriji. Nyai tak langkong nyai. Engki terah pun apa? Tikanin masyarakat keluar nyai. Pon apa engki anu kak dinto nyai. Kiai kak disaja. Pola aja masuk ke dalam kada sebelum pandi ini ki. Apa tad? Antan ngiring kada pengiring nyai. Pengiring dia bunuh ki hafid lah kok madepak. Pengiring ke tempat pemandian. Tak kerjot nyai. Aduh maki odi ya. Sehingga mata mati tang laki lori. Betul tak pakai dalam pakai dalam nih kak. Dia bunda nyai. Pada remak atas ceringan laki gula ni kapola tak ada umur. Dia buntat ustad reng-oreng si mandi nah. Ki kalak kau nyai pada. Ini kisah orang. Kapan lemari ki ke dalam? Kalak ko bi nyai, ya mungkin tak tahu kok cak lama te pula colon cuan deh ya pula. Kapan lemari. Leku tak mate tibi jadi. Berarti lah kareng lah keremun mari parlo na mari kapi lah karep. Wapun kena. Wala, maya boleh kada. Nika gulan menekankan lisanun dzakir, lesan sepak. Nanti mulai makin bagian nak ngaji ayo lepen narik takrir murojaah apal nah cok torot. Bagian nikah sebagian dari luar ya ayo baca apa saya baca sepenting mun menurut panjenengan sepak manis ka ateh nyaman ke lesan muka-muka paring istiqomah sareng Allah amin Allahumma. Nomor 2 wa qalbun syakir ateh semaloloh asyukur ka Allah. Regulatanya kada wahai para jemaah, sudahkah kita mensyukuri pakaian kita, kelampi kita enang are mangken? Hah? Tarelah tanya boleh. Rakirah enang dari gelok pagi kantos kaki buru kantos ka samangken ampun lamare asyukur sateja ka Allah. Tandana aba asyukur ka Allah pun apa? Alhamdulillah. Iya alhamdulillah ra. Pon bigule ka bala. Takrif asyukur definisina asyukur kak dinto menggunakan segala fasilitas pangeran enang jalan seampun ditetapkan oleh pangeran. Contoh ini kemangkin kalampi surura kalampian karena kibur gulatannya sudahkah kita mensyukuri kalampi sebeda nikah cara na asyukuren kita gunakan enang jalan sebi Allah diridhoan dieridhoi sebi Allah ditetapkan bimbingan makin ekibe ke pengajian teka abe tak ngucal alhamdulillah enang asyukur abe ke kalampi ampun nanda aki abe asyukure nikmat Allah si arupa aki rasoban mun kadang ni kereng-oreng lebih saya lebur sing flexing ruang fashionable saya budi jadi ya beri setong bi Allah meleh entarga makasen ke toko apa sih larang laur kemayang entar kemayang misalambian meleh setong yang kui polana entar ke acara bin kabinan polana entar acara aresen meleh setong sabe leminta boleh kalaki lenika abe berarti kita mensyukuri nikmat si kelam tidak ada enggak arwala
Buktinya apa? Karo yang kui sekalian kita yang kui ngaji, kita yang kui asolat, kita yang kui hal-hal ibadah selain leminta boleh ke Allah. Lebet serah, ya lebet laki najeriya. Mas beli lagi mas. Au. Lah cukup. Allahumma shalli ala Muhammad. Situng ki genteng leminta boleh. Le nikah mangkan jabuna Allah. Mun abe lemen syukurin situng jerebi beun la digunakan enang celana Allah. Sepak digunakan celana pangeran, maka pas muncul setong debu dari Allah, la in syakartum la azidu. Sebede mayuk gunakan dengan bagus kada baru bi Allah tambahna sebede karo epok tompo malu. Muka-muka paring selamat satajana amin Allahumma amin. Dan ini kasih nomor 2, qalbun syakir wa badanun 'alal bala'i sabirun. Nomor 3, badan seperpaan ete benin belai otabe ete benin sakit keng abe menyikapin eneng dalam keadaan sabar. Mbian harus sadar ki mun perpaan sakit roban kana aro ujian ojen ki. Ya. Mun perpaan sakit cek pah langsung cok kun karo sakit sokoni langsung nelpon mah kok mulia mah kok panas sedina sakit lah alai lah ya Allahumma sholli ala Muhammad. Mau ni ngambian rangko pada santri engko ting lebede nang tabeta sabun sakit sokoni minta mulai depak ke pintu gerbang ke jalan raja ro beres engkina bunten. Abah ni kemun sakit lah karena ujian bi Allah harus sadar cek satu je enang sakit kak dinto la pola teti sebab abah esapora satu je tu sebi Gusti Allah amin Allahumma amin. Pon malai tak jeng lanceng malai oleh banyak ni kak wa zaujatun la tabghihi khawnan fi nafsiha wala malihi. Wa zaujatun ban bini otabu pasangan la tabghihi seta ingin pasir zaujah hidak ke zauj dak ke laki khaunan hale mengkhianati dan tos kada dan tos kondusif kada. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habib ilahi salimil ummah minal afati wan nikmah wa min hammin wa min ummah bi ahlil badri ya Allah salatu Allah salatullah salamullah ala yasin habib. Bon. Seorang migi bigule baca pasangan yang tidak ingin mengkhianati pasangannya. Cak kasar bininna
terode rema abe seta selingkuh dari sela. Begitupun sama selake terota selingkuh dari sebi. Karena makin perpaan musim mah orang bini selingkuh. Can sera lora o semereng bini selingkuh. Dulu saya sangat mengidolakan istrinya Virgon yang bernama Inara. Sampai gula setiap pengajian gula menyanyikan lagu Virgon karena saya ngefan ke Inara. Aku selalu bermimpi tentang indah hari tua bersamamu. Tetap cantik rambut panjangmu, meskipun nanti tak hitam lagi. Kenik gula ngapain ke Inara gara-gara lagu Virgon gini. Ternyata semakin yang terjadi bahkan bode lebih viral setiap bode nyaman siapa ya tak oleh nyebut nyaman nah keng bigu lebri na kisi-kisi jul oh semakin banyak yang bini asli ku ebur ke lebur wah mandaran raji na panjenengan selamat deh kabi mandaran tak rok norah reng bini standar TikTok amin. On tetimu nempak kak dinto eka oleh para rabu lesan adikir ate semololo asokor ben sabor enang dalam uji na abe ben senomor 4 kak dinto abe teroma selamat dari sifat berkhianat kalake otabelake dek kebini maka 4 kak dinto teti sebab abe bisa paring selamat kebungaan enang alam dunia tor kebungaan enang alam akhirat. Kita insya kita baca tuh ngaki insya seket petok nika korang 3 menit. Hadis 144 arbaun bedempak hal hakun 'ala Allah la yudkhilahumul jannah tetap 'ala Allah ngatasi Allah alla yudkhilahumul jannah ponapa tu tak memasuk pasira Allah hum dak kasi 4 kak dinto al jannah dak ka swarga ne kate ngate mun ki buru gula benempian tero paring seneng tunya ban akhirat yakni swarga samangkin beda 4 perkara semun kalako bi gula ben panjenengan maka enang kak dinto bekal paringnya akibat bi Allah tak bekal masuk ada ke dalam suar terejo akina sempak kak dinto amin Allahumma amin. Pertama ponapaan kak dinto lora wala yudhiquhum na'imaha wala yudhiquhum tak bekal apareng pasira Allahum dak kasih 4 na'imaha dak ka nikmat-nikmat di swarga. Pertama pun apa mutminu khamrin orang selalu nginum khamr ay mudawim ala syurbiha arak narkoba anggur jere kok caan orang bisa kebajamu caan mun anggur tahun tinggi kayak gula caan kebajamu ya tak tahu kok mun bisa memabukkan mun kebai bu mabun ya mabuk ya le kak dinto para rabu saya sebut nang kantong orang saya tak buang-buang kimun polen gula banyak sebarengan sekancan luar nih kecakanca kadang tingkatannya tat gula nih ketero ambu nginum tero ambu amain rakir beki beda arben kangku ya sapo rebi pangeran beda korkinda abeli pole anda atobet menyesali parkar saya pernah ekalako sadar je kenika parkar saya etukanin bi Gusti Allah bila ragu lep mantan nginum teman nginum korja beliin pole wa akilur riba ban ada parkara riba terejawakin amin oning korombian riba nih kenapa wa akilu malil yatimi bi ghairi haqqin ada erna artana nak kana jetem kalaban setak bener
misalnya embu karena biasa tinggal bulan Muharram kadisa beda acara anak kana jetem pas ekebeyaki pengajian minta sompengan dek ke orang atas nama sompengan keangkui nak kana jetem, maka artes keangkui pengajian pas eca bisa ki ke kiai aro dinak kana jetem tak oleh debun saya ini kerapan jenengan guler sabun mungkin 4 tahun apa 3 tahun yang lalu guler norok pengajian enang temur compok nyaman puju isman kini keseketepaan saya ngiseen sebelum mah Kak Musleh pak terus boleh pakai Holil Yasin ke Holil Yasin ini kepah membahas nih Kak karena acaranya santunan anak yatim ternyata ada bunyi Holil Yasin saya ngaki nikah acara pengajian dana aja sampai minta aki ke masyarakat atas nama bagi nak kan aja tem ampun karena nikah munding tarup nikah ngalak din jetem ason ngalak din jetem pas sampai ke din kiai ne paringin din jetem norok tusa gula pas etanya aki bi beliau ke panitia cabis na din jetem na pantan panitia na nang pas akil pada buna ki Holil ampon mundin jetem tanda gula nyari aki kente selain tadi lah karta kenging saya kocain nang kadin to bi ghairi hakin kala bentak bener nih enggak nikah si berarti cara si bener lora cara si bener katipon apa misalnya embu andi jetem embun tandi PC embun alatinin jetem tandi PC sekali embun karena gula andi sapopo nikah andi jetem sapopon gula nyaman nyai nasiro mursongai gula atanya gila ke putrana dia memenumin ban ketika alatinin alen ban sejetem lerwa alatinin artana tak napa su jawabuna mun umi gula ni keperapan lakar cek tandin PC tak ngakana mun tut din adek nih kah din sejetem nih kayak pon tut keng deki bila beda beliin boleh bila beda beliin boleh jarikan kangku yembun embun alatinin sejetem nih kah jadi pon tut kangku mele cuko mele deeren mulai tadi boleh bigoi rihakin berarti beda cara saya pun deki nggak nih kapan beda deki kenteen seding jetem boleh nih karena aba alatinin jetem boleh wal akuli walidayhi terus kakaring tuana ambian papenteren cong teretan ambian papenteren bon apal 30 juz apal tafsir Sa'rawi apal tafsir Jalalin apal al-itqan fi ulumil Quran apal mustalahul hadis apal kitab-kitab selain keng mun beunteureuh ka kareng tuana alabeun kareng tuana tarwana apa tak kir tetireng jejebeun ka budina palem min orang mula teureuh ka kareng tua tina meskipun la tak alem tak pate pinter beni pas putu ya tak pate pinter keng kering tuana sepak keselebih tuaan sepak keselebih ngudaan sepak utamanya ke kuruna pada sepak abesaki kan ribarin gue norok pengajian kan tokeng lebet HP debun Kak Musleh beda alumni saya kadang ngado ngaji bunado malolo ting acion ting joma anong bunado kapan lah teti alumni tak ting kanap kapan tuk boleh enggak bodoh sih meler kaya pontuk ada kamping apa ustad ya juga tokar kancana elah salain king bila jadi alumni bila pontuk ngebutuhaki neng ada jabun artinya apa hubungan kereng tua hubungan ben guru nah sengak pangastitiaki eki on teti sempa kadin to para rabu mun ampa kadin to ekalak ko bi gula benempian positif ancaman dari Allah jabun Rasulullah maka tak bakal nyip-cip na apa saya kocak suar kejeriah sepertama orang selebur nginum khamar ada perkara bereng-bereng riba ada artana kana aja nomor 4 apa tere kakak orang tu seempak sepertama gelak terbis angalakonin benempak se terakhir kadin to muka-muka bisa ejawaki on Sakak dintoh sebisa tina sampai aki korang lebih nanyoon pangapura
minabi beda kesalahan dalam penjelasan abdina kak dinto tante kepuduan tante kegendengan dari abdina minabi beda kependeran mina kepaparing dari Allah terbeda manfaat terbarokana wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.